Kipindi chako, kipindi kile cha baraza la wazee, kipindi kinakujia tena muda kama na hii kupitia mavideo zetu. Inakujia kipindi hiki kutokea BKV Bana Jensa TV. Tunakuomba wale wote ambao wanapatikana wanatufata siku hizi, wale ambao wanaendelea kutufata tunashukuru sana, wale ambao wanaendelea kujiabone tunawashukuru sana. Tunashukuru wale ambao hawa wanapia wanakamata video zetu na kuzipartage. Tunawashukuru wale wote ambao wanaendelea kutufata mahali pote ambapo wanakuwa. Tutataja hapa kwetu katika mji wetu wa Bukavu, wale wote wanakuwa Goma, wale wote wanakuwa nafasi zote katika nchi za kigeni za mbali na za karibu hapa kwetu. Kwa nchi zote ambazo zinatuzunguka hapa, nchi 9 ambazo tunakuwa nazo mpaka kwa nchi yetu ya Kongo, tunawashukuru na kuwa shindisha na kuamsha tena wale wote ambao, kuwahimiza wale wote ambao wanakuwa katika kapitale yetu ya Republique Democratique du Congo pale Kinshasa. Salimia wale wote ambao wanatufata. Basi uweze kujiabone kwa channel yetu, pia utembeze video hizi zetu kusudi ziende vizuri kwenye mtandao. Basi leo tunakuja na kipindi chetu baraza la wazee. Tutaongelea nini leo? Tunakuwa na sujet 3. Basi kichwa cha habari ni gani leo? Leo tutaongelea kidogo pointi kama vile 3. Ya kwanza tutaongelea kifo cha gavana wa Sud Kivu ama wa Bukavu. Leo tutaongelea soi-disant kifo ya soi-disant gavana makamu wa vile ya Bukavu, hapana wa Sud Kivu lakini wa vile ya Bukavu. Tutaongelea pia kazi ambayo wazalendo wanafanya, ama kazi ambayo wa majimaji wazalendo wa maimai wanafanya pale katika njia ambazo zinaunganisha Goma na Bukavu. Tutaenda tena kuongelea kidogo, tutachambua ajili ya namna gani ama wapi tunaona nchi yetu iko inaenda, ama nchi yetu ya Kongo inaenda kesho. Basi fata vipindi vyetu vikusaidie, ili vikuweze kukuhimiza na kukubeba mbele. Tutafanya dakika 25 au 25, 25 minutes ajili ya wale ambao wanakuwa wa vijana wa miaka 25 au 25 au 25 ans, kusudi tuweze kuwahimiza na kuwaleta kujua uzalendo na kujua nini watafanya na nini itakuwa wakati ambapo hawakamate ma responsabilite zao, ama wakati sisi hatukamate ma responsabilite zetu kama wazalendo, nini itakuwa kwa nchi yetu, kwa mwingine yetu, kwa jamaa yetu na kwa jamii yetu siku zinakuja. Kipindi chako cha baraza la wazee, yani ni kusema tunashuka na hivi. Baraza la wazee, kipindi kinachohimiza vijana kusikiliza na kuwaza na kuchukua uamuzi ulio bora. Vijana kusikiliza, kuwaza na kuchukua uamuzi ulio bora kwa uzao unaokuja. Kipindi hiki utakipata kwenye BKV Bana Jensa Bana Cartoon
bana Bagdad, bana Nyawera TV. Kipindi hiki utakipata kwenye BKV, bana Jensa, bana Khartoum, ni wote tunawasalimu pale TV. Tuna emetre hapa kwetu Chimpe hapa tunaikala. Tunakuhimiza katika yote kama vile mzalendo wa miaka ama mwenye kupenda nchi yake, kijana wa miaka 25 ama 25. Fata vipindi vyetu. Ndio maana tunafungua kipindi chetu na pointi yetu ya kwanza, acha tupite. Kuna pita siku kidogo ama moja mbili, tulisikia kama governor ama gouverneur wa nchi au mungini, si kama province ila ni mungini, governor wa mungini ya Bukavu ama gouverneur wa mungini ya Bukavu, hapana wa province, ni wa mungini ya soi-disant governor wa mungini ya Bukavu. Kuna pita masiku kidogo tena tulisikiliza na kufata meeting ambayo Watwirwaneho walifanya kule Minembwe, na waliambia watu wa Minembwe ya kuwa walijitahidi wakaweka mtoto wao wa Twirwaneho, walimuweka kuwa vice governor wa nini wa Bukavu. Njo ule mwenye tulisikia, alafu alidenduka ama alikufa. Na walijitapa sana kumutia pale kama vile governor, ndio. Alafu sasa tunasema ilikuwa kifo cha huyu makamu wa gouverneur wa Bukavu ilikuwa nzuri ama ilikuwa mbaya? Ni kweli kabisa. Tunasema kama ilikuwa kwetu ilikuwa kwetu kama vile ni vizuri ama ilikuwa vibaya. Ni kusema walipotangaza vile walijua ya kuwa ndio kweli wanafanya nini, wanachukua ama wanafika kwa lengo yao. Acha sasa tuulize, ni vibaya ama ni vizuri kufa kwake? Kwa sisi ni vizuri tu, ni vizuri kwa sababu ile itatuletea kujua kweli kati ya Rwanda na Twirwaneho na Rwanda. Sasa Twirwaneho na Rwanda, kama mulitia Twirwaneho, kama mulitia gouverneur wenu, na sasa hivi tuko tunasema anakufa na sumu. Hiyo sumu ilikuwa ni Rwanda ndio limutilia hayo, na kama Rwanda ndio limutilia hayo kusudi akufe, sababu alisema entre guillemets bitu moya kule Qatar. Kama nyie munakufaka mbitu yenye mwisho hamutapata mo profit, na ndio vile na anakufa sasa mbitu ambayo hapate ndani profit, hakuna profit tena. Sasa nyie Batwirwaneho mulimutia hapo, munasikia aje ama itakuwaje kwenu? Ni kusema sisi kwetu ni mzuri sana kama vile Wakongomani, sababu nyinyi kama vile Wakongomani mnajibagua kusema kama mutatia mkubwa wenu, na angalia Rwanda gisi na mufanya, sababu sisi kama vile sisi tunajua kama Rwanda naku nyinyi naku sisi labda itakuwa vibaya nyinyi Watwirwaneho. Sasa mukiendelea mutie mwingine tena, mutie mwingine, mutaona gisi watamfanya, na wakisha mfanya hivyo mara pili mara tatu watawamalizia hao, njo tutajua sasa kabisa kama nyie na Rwanda ile relation itabakia tu milele. Kitu yenye unatafutia mwenzako pia ujue kama we itakupiga tu. Njo kwetu kwa Kiswahili wanasema fimbo ambayo unawekea ama fimbo ambayo ilipiga mwenzako usiweke chini ya kitanda. Aseme fimbo ambayo ilimupiga mwenzako usiweke chini ya kitanda. Mkiwa nyinyi wote munatokea Rwanda, ama mkiwa nyinyi wote ni wa entre guillemets vile munajua munaelewana mumaelewano yenu, kwa nini watawauia wale wakubwa wenu, wanenda wanawaua?
Bosa nyi Watwirwaneho watawacha sawa, tuendelee tu, tutajua kweli. Mimi nitaweza penda hata mwenye kuwa katika wale wakongomani ambao wanatumika hapa kuwawa watu kwa gisi yote itawezekana, kwa masasi, kwa dawa, kwa ile masumu yenyewe viko banapana Rwanda, muendelee tu, hata sumu ya nyoka muendelee kuwapatia wale wakubwa wa Twirwaneho, muwapatie ile mabitu wakufe, njoo itatupatia kweli. Na nye Rwanda muendeleshe kabisa kuwapatia masumu, njoo itatuonesha ukweli katikati yenu. Muendelee na nyi Batwirwaneho, mukaze roho iendelee tu mubaya vile, juu mumalizike itakuwa mzuri. Tunaomba kabisa wale wote ambao wanatumika na hawa wanyanguzi waende wawaue munamna yote, sana sana Wakongole. Tutasingizia tu ni Rwanda, tutaendelea kusingizia ni Rwanda, hata kama ni Rwanda wala kama haiko Rwanda, sababu wao njo Watwirwaneho. Mutaona vyenye mulitafuta. Inafanya vizuri kabisa. Kama ni ubaya, hapana, sisi hatuone hata ubaya yenye ko pale, hatuone hata ubaya moya kabisa. Hakuna hata ubaya moya, ni mzuri tu kufa kwake, iko bien. Malaika ule moya anakamata batu benye balifanya ubaya juu ya bengine ba Kongole au juu ya bengine ba nation, amupokee tu ule malaika wake, amupokee kabisa. Sasa vile tunakuwa tunajua, tunasemaka katika mila yetu ya Waafrika, asema mwenye anakufa malaika atamupokea, naye apokelewe na ule malaika ambaye anapokeaka wenye kufanyizia ama kuwaza kufanyizia wengine ubaya. Punkti yetu ya pili ni juu ya wazalendo ambao wanaendelea kufungia wanyanguzi au waasi njia. Wale ambao wanakuwa wazalendo, sio kama ni wa commerçant, sio kama ni wa politicien, sio kama wao ni wajeshi, hapana. Wale ni wazalendo, yani wananchi wenye wanapenda nchi yao kweli, alafu walienda kujigeuza wa majimaji, wa maimai, yani wakaenda kufanya exercice ya kupigana na asili, na esprit, kupigana kiesprit. Njo wanafanya vile, wanafungia sasa hii siku 2, 3, 4 wanafungia hao waasi njia kule Kabamba, Minova na kule kote, alafu ngambo za Birava na kwingine. Hawa kabisa ni watu ambao ni yani ni wazalendo ambao ni wa hero, wanaenda kupe njia kule. Vraiment bravo kwenu wazalendo, bravo, muendeleshe tu, muendeleshe kazi pole vile njo vitu inaendaka. Pole pole. Na tunawahimiza tena muende kuwapiganisha, kuwakosesha amani mu niveau zote, sa vile kule Minembwe kule mu plateau, musiwachie pepo. Pale vile ku plene ya Ruzizi musiwachie pepo, muwakoseshe amani kabisa, juu na sisi wanatukosesha amani vile. Kule Kaziba musiwache, wandugu zetu, tunawatia courage. Na shi tuko hapa tu Chimpe, tuko hapa Bukavu, tunagombana vile, lakini siku kidogo tutafika pia kule Ngweshe kule. Papa Maeshe, fanya kazi kule. Yani muwakoseshe tu amani kabisa. Tunakuja na sie kupitia vipindi vyetu vya baraza la wazee, tukihimiza wa vijana na kuwahimiza sana wajiunge pia na sisi na nyinyi, na sisi na nyinyi, njo itafanya umoja wetu. Tusichoke. Tunaenda kuchambua basi, kujiuliza nini itakuwa kesho kwenye nchi yetu, wakati atuipiganie. Tujiulize katika uchambuzi wetu, nini itakuwa kesho kama nchi yetu hatujipatie nguvu na kuipigania. Wa vijana wa miaka 25, wazalendo wa Bukavu, wazalendo wa Goma, wenye miaka 25, tujiulize ni nini itatufikia. Njo uchambuzi wa leo tunaenda hako.
na muweze kupartager hii emission yetu ama hii video yetu. Wakati wote mtafika, muweze kujiabone wengi, mujiabone wengi, sababu hii ni emission ambayo inakuwa na samani ama na unguvu wa kuwasaidia kusudi musikie nini ambayo itakuja na nini ilikuwaka kwa miaka 25 munazaliwa. Tutaendelea na kipindi hiki, tunaendelea nacho ambacho ni kipindi cha baraza la wazee, yani akili ambayo inakuwa ya kuamsha na kukumbusha na pia kufundisha wale wa vijana ambao wangali vijana wa miaka 25. Mupartage ma emission zetu, mujiabone kushene yetu kusudi mufate siku kwa siku. Nini itakuwa wakati nchi yetu hatuiangaikie na ambao nchi yetu ya Kongo hatuifanyie nguvu wa vijana? Nini itatufikia? Kipindi hiki hata cha pili utakifata magharibi, lakini najua kama tutafanya uchambuzi kidogo ajili ya hiyo. Mwenyewe kufanya uchambuzi sio kama anakosa vitu ya kufanya, ama anadanganya ama anasema kweli, lakini ni ule mtu mwenye iko na ishi leo, anaanza kuona kesho itaweza kuwa aje, anawaza kwa kesho, inaweza kuwa vizuri, inaweza kuwa vibaya, lakini anachambua kusema kuonesha nini inaweza kuwa kesho. Vinaweza kuwa ndio vitakuwa, lakini vinaweza kuwa tena haiko ndio vitakuwa, lakini amechambua mbele ya wakati kutokana na situation iko anaishi ndani, kutokana na situation iko anaona. Ndio maana sisi tunaenda pia kupima kuchambua kidogo nini itakuwa katika Kongo kesho, okau kama wa vijana hawajiinue, kama wa vijana hawapate kolere kutokana na mambo ambayo hao waasi wako natufanyizia, nini itatufikia. Na hiyo kufanya hiyo uchambuzi njoo hiyo inafanya akili ya nini ya baraza la wazee, yani wale ambao wana precede mbele wakati wanaona, sababu kila mzee ni ule wote ambaye anakuwa na watoto yake, anaangalia mbele ya watoto wake itakuwa nini, watoto wake wataishi aje, inafaa wakuwe aje. Na sisi wote kama vile wakubwa wa nchi wenye kuongoza walipaswa kuwa kwanza mbele wakati wenye kuelewa baraza la wazee, wenye kuelewa nini njo iko mbele, walipaswa kuwa wachambuzi kwanza mbele ya kukuwa politician. Wanachambua kusema nini yenye tutafanya, nini yenye takuwa kesho kwa ajili ya nini ya population yetu wala wazalendo wetu au wananchi wetu. Njoo maana kila mzazi anakuwa anajiwaza sababu nini? Sababu ni baraza la mzee, yani mzazi wote ni mzee kwa mtoto wake, anajiwaza kesho itakuwa aje, nchi itakuwa aje, jamaa itakuwa aje, jamii itakuwa aje. Na ndio maana unaona kama vile wazee kama vile wakina mzee President Kagame na wenzao wote ambao wanamsaidia kufanya ile kazi yao, sababu kwao ni kazi nzuri kabisa, ni kazi nzuri. Wanaendelea kufanya nini? Kupiganisha, kuangalia namna gani wanaweza kujenga jamii yao, namna gani wanaweza jenga majamaa zao, na namna gani wanaweza jenga nchi yao ambayo ni jamii kubwa yao. Na wakati wanafanya vile, wanafanya hesabu, sababu wamepiganisha, wamefanya hesabu, wakaona kama kwa kufanya hivyo inafaa tuzulumu nchi ya Kongo. Tukishaizulumu ndio shi tutapata mambo mengi. Sasa kwa hiyo kuzulumu nchi ya Kongo, wanapata hiyo madini, wanapata namna ya kujenga, wanapata namna ya kuendelesha labda jamaa zao zinakula mzuri, jamii zao ni vizuri. Hiyo ni vizuri kabisa kwa mzee mwenye kuwaza, kwa wazee wenye kuwaza. Njogisi wetu wa politician walipaswa kuwa wanawaza mbele ya wakati, jamii yetu itakuwa aje, au wanaanza tu jamaa yetu, lakini hawawazi hata jamii. Sababu unakuta hata shangazi yake anakufa tu sababu alikosa namna gani ya kutunzishwa,
anakufa tu juu alikosa maji ya kunywa, anakufa juu tu alikosa barabara, anakufa juu tu, na wao wako pale wakubwa. Aha. Lakini mambo kama ya mzee wa Rwanda anafanya na wenzake ni mambo mazuri, ni mambo mazuri kwao. Lakini sasa tunatafuta kuwaambia hivi wazee wa Rwanda, haya mambo mnafanya sisi mazuri kwetu. Tunawakumbusha kama sisi wazalendo ama wa Kongo wenyewe, hata na wale watu Irwaneo wanaanza wanaona kizi Mungu mnawafanya. Sasa leo tunawaambia kama si ile kutuua, ile kutufukuza kwa makao zetu, kutuchomea manyumba, kutukosesha masomo, ile yote Mungu mnafanya ndio kwenu iko mzuri, sababu Mungu mnaendelesha watoto wenu, mnaendelesha majamii yenu, mnaendelesha majamaa yenu. Lakini sisi kwetu hapana, sio vizuri. Mukiona kesho tunageuka ingine mambo, mujue tu kama nyie njo mulifanya ubaya mbele kwetu. Ni mazuri kwenu, lakini sasa haiko mazuri kwetu, sababu nyinyi hatulombe na hatujue kama na habiwezekane nyie mtufanyizie mazuri. Habiwezekane nyie mtufanyizie mazuri, sababu Mungu mnatafuta mazuri kwetu. Yaani mutatubeba mazuri yote, hamutatufanyizia kayo tena, sababu yetu mnaipeleka. Watu Irwaneo hiyo yote watababeba mazuri yenu, asema akili mzuri ya kwenda kunatafuta, asema mtakuwa hiki mtakuwa hiki, wataipeleka mwisho wanawaua umoja. Kisha mtakuwa tu ile mtakuta ile shie tuko tunasibire sa vile wakongomani, na nyie mutaisibire tu sa vile soi-disant wakongomani, na nyie mutaisibire juu Rwanda yo haina urafiki bwana, haina urafiki. Haina urafiki, tatubeba shibote njia hii moja tu. Ninataka tu musikie hivyo wa bwana wa nani wa Twirwaneho. Ilikuwa mzuri, munasikia ni aje? Iko sawa iko mzuri vile wanaua ule naye ule ndugu yenu naye, si vile? Sawa, tuendelee tu. Itakuwa na nyita wagusa, na wakati itawagusa pia mutaona kama wale ambao Mungu mnajiunga pamoja nao, wala wale wa ndugu zenu hawako wazuri kwenu. Tutataka kuwajulisha kama bizuri ama buzuri hawana buzuri. Ile muijue kwanza mbele wakati. Ile buzuri yote Mungu mnatafutia nchi yenu, mnatafutia majamaa na majamii yetu, shie kwetu, sababu nyie mnefenzia kwetu, kuitafuta kwetu. Buzuri yetu ndio Mungu mnabeba kwenu. Shie kweli mnatusumbua, mnatupa masumbuko moya, mnatupa masumbuko vraiment yenye hatuwezi kusahau hata siku moya. Hatutasabuaka hii mambo ambayo Mungu mnatufanyizia. Yaani ndio maana tunaendelea na vipindi vyetu vya baraza la wazee kwa kuhimiza wale wa vijana wa miaka 25. Leo itakuwa special kidogo, tutakamata sasa vile 40 au 45 minutes kusudi tuangalie namna gani tutaendelea mzuri kidogo na kipindi chetu. Wandugu zangu wazalendo wa miaka 25, mnajua mambo gisi yako yanafanyika. Wanatukosesha sisi masomo, wanabaka wafie wetu wanaopatia maugonjwa, wanatukimbiza katika vijiji vyetu. Yani sasa nyie, niko nasema kwa nyie, angalia wale ambao nyinyi hamujue kwanza historia ya mwingine. Wale sasa wenye kuja nyuma yenu itakuwa aje kama nyinyi hamupate kujua. Wanatutakia watoto wetu wasisome hata kidogo, kusudi kesho tukue na bamaibobo, tukue na bakarani bale bakubeba mamizigo, tukue na batu benye habana hata bagage intellectuel kidogo, hawatajua hata kuchambua ajili ya kesho. Tukue na watu ambao wanagonjwa mafunza, tukue na watu ambao walishakuwa wafumu kichwa, tukue na watu ambao wanaanza kusema hatuhangaike tena na hiki kinchi. Njo mambo wako wanafanya kusudi watufanye vile. Na nini wanafanya? Hata kule Marekani, niliongea na wenzangu wenye kuwa Marekani wenye kutufata kwa nani, wanasema hivi. Wenye kuwa Marekani, wenye kuwa
hapa Maulaya wanasema hivi. Huku katika masomo tunaona watu wanakuja wanasema Kinyarwanda, ni Wanyarwanda tu, lakini wanakuja na vitambulisho vya Kongo, na wote wanakuja huku wanaanza kusoma, wanasoma masomo. Na wako wanasoma masomo gani? Wanasoma masomo ya politics, wanasoma masomo ya kisoda, kijeshi, wanasoma masomo ya kujifunza mambo kama vile ya kriminolojia, wanajifunza mambo ya maengineera fulani fulani. Njo wale watoto wa Kinyarwanda wanakuja kujifunza huku Maulaya ambapo tuko. Lakini sasa tunaangalia watoto wetu hao wanapenda nini? Wanataka wapate franga ya haraka haraka kusudi wafanye ambiance. Watoto wetu wanataka wapate franga haraka, wanaingia makazi kama vile wakufagia kubalabala, wanafanya kama vile makazi za mu restaurant, wanafanya saa vile makazi tu za bure bure, yani hawataki kujendelesha kiakili. Lakini sasa hawawazi kama kesho itakuwa aje. Na wale watoto wako huku Ulaya pia nao wanakuwa na ile miaka 25, 20, njo wanaangalia tu nchi yetu kwa mbali, wanasema no, nchi yetu haitakuwa mzuri, kutokana pia na wazazi wamoja wanafanya hivyo. Lakini sisi tunatafuta kuhimiza wazazi, tunatafuta kuambia nini? Wale watoto wa Kinyarwanda wako wanakuja kule, wanasoma masomo, kwa siku kidogo watakuja huku, wao ndio wanakuwa sawa. Unaona hii politiki ambayo yenye Rwanda iko inafanya, tunasema hii politiki ambayo Rwanda iko inafanya inaenda kusomesha watoto wao kujenga mabarabara, kufanya nini, ni kusudi wakati fulani. Na hii politiki wanaanza kusema no, Wanyarwanda wenye kuwa Kongo, wenye kusema yani watakuja kukamata wale wote walienda kusoma kule, wanatupa kule kufanya makazi, wachimbule udongo wapeleke, sababu wanakuwa wanajifunza mambo ya kuangaliana na vitu yenye kuwa ndani ya udongo. Wawatume kuwa wasoda kusudi wa jeshi waendelee kututatiza kule, wawatume wa criminel waendelee wawatume wenyewe wanaingia mu espionage, wawatume yani vile njo wako wanatafuta kufanya. Na shie sasa batoto wetu benye abakusoma bana bakamata, njo wako wanakamata pale Magoma na Bukavu, wanawapeleka wanakuwa wasoda warikiri. Kisha wale wenye kutoka tena kule soi-disant wa Kongole njo watakuya kuwa sasa washefu wao, wanakuwa kukuwa washefu wao. Wakisha kuwa washefu wao, sasa uangalie gisi mungini nakuwa. Njo maana tunawahimiza wazee wote, kama vile kipindi cha baraza la wazee, tunawahimiza wamama na wababa wote ambao wanakuwa na watoto wao kule Ulaya. Tunawahimiza kuambia hivi, chukueni watoto wawili kila jamaa, tunawabeba, tunawahimiza kuwauzia kila kitu wanataka, kama kuwatia morale ya baraza la wazee, kuwaonesha hii mavideo yetu, kuwahimiza, kuwafundisha na kuwasikilizisha hii mavideo, wajiabone kwenye channel yetu, iwasaidie kusudi waende wanasikia hii kitu tuko tunawazia hako, kama vile uchambuzi. Na kisha wakishajua vile, waende kumasomo, waende wajikaze, waache kutafuta mabitu kwa kidogo kidogo, wa perfectione, sababu tunakuwa na maakili moja ya kweli kabisa wa Kongomani. Lakini sasa hatuinisie watoto wetu, wa mama, wa baba, wazee, nyinyi wenye munapaswa kufata baraza la wazee, muinisie watoto wenu kabisa kwenda kumasomo na kusoma mambo ya nguvu, kama vile majeshi ya huko kwa etranger kule kwenye muko, kama vile kijeshi ya huko, kama vile intelligence ya huko, kama vile teknike za huko, kama vile yani wakuwe wa engineer kule. Na mkisha wainisie kila mzazi wawili, tuko wengi, tunaweza kuduble. Tukiduble hata wale Wanyarwanda wafanye vile, hawatakuja kutukamata kabisa mateka. Lakini mukiacha vile, baraza la wazee linasema kila siku, mukiacha vile wazazi, mambo yataharibika sana kesho. Kipindi chako cha baraza la wazee usikie, sababu ilisemeka hivi kwa Kiswahili, asema
Mzee kinywa chake kinanuka, lakini akiseme uongo. Aseme kinywa cha mzee kinanuka, lakini akiseme uongo. Wenye kutufata kwenye kipindi chetu cha baraza la wazee, saizi tuko katika uchambuzi. Wazazi wenye kuwa na watoto Marekani, Ulaya, muwatume watoto wenu masomo, waweze kusoma hayo mambo ambayo yatasaidia nchi yetu kama vile wazalendo wa nchi yetu. Yaani ni kusema kama muwatie katika mateknike, wakuwe wa engineer, najua kule ni maspecialite, wakuwe wa engineer katika vitu fulani. Wakongomani wana akili, wana sana watoto wa Kongomani, sababu wanajifunza vizuri, wanaweza kufanya vile. Kila mzazi atie watoto wake wawili, na tutaganye hii vita, tu. Lakini tusipofanya vile, unaona gisi itarudia wale Wanyarwanda, sababu njoo wako wanapigania leo kukua Wakongomani, watatuma wale watoto wao, njoo mambo yatafanyika. Njoo tulipata kusikia vile kama marenio wanaenda nayo ndani wanafanya vile, na kama pia hawajue hii kusema yetu itawapatia ide kusudi wavifanye. Lakini na nyewe tujikaze, hii kusema yetu ama kuchambua yetu iwapatie maidea ya kufanya nini, ya kuwapeleka watoto wetu wafanye nini, waweze kusoma vizuri kusudi wasove nchi yetu kesho. Isipokuwa hivyo, musikie mambo ambayo itaendelea ni aje. Nyinyi wazazi mutakapohimiza watoto vile, njo itaonesha kama nyinyi muko kwanza wazalendo wa kwanza katika nchi yetu. Muwahimize watoto kusoma masomo ambayo inakuwa masomo mazuri ambayo yatawafanya kesho kupenda na kufurahia nchi na kuitengeneza na kuwa na susi. Hayo itatokana na nyinyi wazazi mkiwa wazalendo wa kweli na wazuri. Watoto wasome mambo ya teknolojia kusudi waweze kujenga hiyo tu. Lakini tu kweli kabisa juu kisha miaka 20 okau batu wafanye vile, mutasikia katika uchambuzi wetu nini itakuwa. Na kweli kabisa tuwaze mara pili, wazazi wapenzi, wazazi wenye kuwa Marekani, wenye kuwa Ulaya na watoto wao, muwachunge vizuri, muwapatie kizalendo, muwaambie mambo ambayo yalikuwa zamani na gisi tulikuwa tunaishi nao wa jirani wetu hapa kama Wanyarwanda, lakini namna gani wanaanza kutufanya. Kwa nini ile nafanyika? Nikuambie sasa mambo ambayo inakuya. Kwa miaka 12 ama 20 okau hatujikaze kufanya hivyo gisi tuko kama tuwaze mara pili kufanya vile ajili ya watoto wetu, sababu uzalendo utakuwa ulisha kufanya nini. Tunaenda sasa mkitu ambayo inaitiwa colonisation, na colonisation hii siku haiko tena colonisation yenye nakuwa colonisation sa vile ya zamani, iko colonisation moderne au intellectuelle. Ni kusema nini? Ni colonisation ya kuonesha mtu kama bitu bia niko nafanya, yani wanakukolonize kimafikiri. Kimafikiri wanakukolonize kusema kama hata ni kibaya wako wanakufanyizia, wanakuonesha kama njo kizuri na kitakuwa kizuri kwako. Ijapokuwa kibaya kitendelea tu kwa kibaya siku zote, sababu mwenye kukuwa na kifanya iko na objective ya ubaya tu. Sasa hiyo colonisation njo inakuya kwa siku kidogo, ile colonisation intellectuelle. Utaangalia saa leo wanaanza kuwa wanakuambia hivi, asema president wako ni kiwelewele. Yani wanakutia katika akili kama president wako ni kiwelewele, na ule mwenyewe anakuambia president wako ni kiwelewele, manake haiko president wake, ni president wako wewe, lakini haiko president wake, ndio maana anamuona kiwelewele. Lakini kuna mambo mengi tunajiuliza kweli, katika baraza la wazee tunachambua, tunaonesha kama ni colonisation intellectuelle. Munasikia ni colonisation intellectuelle, yani wanatumwa tena na hiyo mainchi. Mutaangalia sema Belgique ndio ilikuwa inatukolonize kainchi kadogo. Angalia sasa mtasema ka Rwanda kainchi kadogo, lakini katatukolonize intellectuellement juu ya nini? Juu hatujidevelope intellectuellement. Hatusikilize uchambuzi, hatutaki kufanya uchambuzi.
Wapolitisien tuko nao mbele ya kukuwa viongozi hawawaze nini tutafanyizia, nini itakuwa kesho ajili ya jamii yetu, ajili ya nchi yetu. Hapana, wanaendelea tu kujitaka wao peke majamaa zao. Ni kusema kama hatufanye hivyo, kweli kabisa tutakuwa kolonize na Rwanda. Tusipopiganisha na kusikia uchambuzi huu kama vile wa baraza la wazee, kweli kabisa kisha miaka kidogo mtaona kama tutakuwa kolonize na wale ambao wanakuwa Wanyarwanda. Na hiyo sasa ni juu ya nini? Ni sababu hatusikie. Lakini tunataka kuambia hivi, hii wakati wako wanatuita vichuchu, jiwaze kama mtu anaweza kusema kama president wako ni kiwelewele ama ni bumbafu. Wanasema ni bumbafu au mjinga president wako. Tuseme tu kwanza kama tuko mkubwa na mdogo, ndio tuseme kama bale biko wasema biko bakongomani. Tuko bakubwa na badogo munyumba. Kisha mkubwa wako au mdogo wako anaanza sema babako ni mjinga. Ni kusema nini? Huyu mtoto kwanza asiki, labda hivi nasema babako ni mjinga, labda haujue kama alizaliwa na mjinga, manake naye ni mjinga kwanza. Moja ile. Manake nyi bote mko bajinga, sababu mtoto wa mjinga naye ni mjinga. Sasa akikatala kama babake haiko mjinga juu ya haiko mjinga, ni kusema kama huyu mtoto haiko au baba, ni mtoto wa pembeni. Labda alizaliwa na mama mmoja lakini baba mbalimbali. Sasa we kama babako sasa njoo alikuzala mule, huyu ni mtoto wa mamako, alikia naye mtoto wa babako mwingine. Esko utafurahia tu huyu mtoto wenu juu ni mkubwa wako kweli? Sijue. Na kama ni baba yake, maana kia ujue kama mtoto labda kunakuwa mambo ingine yenye nakuwa kule pembeni. Tuangalie mzuri. Sasa huyu mtu mwanaanza kuambia babako mjinga, manake we na we anakufanya mjinga. Utafanya nini? Unapaswa kupiganisha ama unapaswa kujua sasa huyu si ndugu yangu. Huyu sio ndugu yangu sababu anaita baba yangu mjinga. Ingekuwa baba yake angelimuita mjinga. Hii kipindi sio kipindi ya kusema kama inachonganisha, hapana. Iko inafanya analize ama tunafanya uchambuzi. Hii wakati wako wanatupiga fimbo kweli, wanatutukana kuwa wajinga, wanasemaga lugha yao vichuchu. Njoo wakati tunapaswa kuendelea kufanya nguvu, tusikie kisirani kusudi tujigomboe. Wakati wanatufanya vichuchu, wakati wanatulipisha mataxe, wakati wanafanya kutulipisha mataxe ya nguvu, wakati wanafanya hii mambo yote ambayo wako wanafanya. Njoo wakati tunapaswa kukua yani tubakie mferme, tukue ferme, kwa sababu wao mambo ambayo wako wanafanya, hii mambo ambayo wako wanafanya hawataiacha. Walianza mambo yao, wanabakia ferme. Na shie tubakie ferme kwa mfano nini? Kwa mfano kila magharibi tupige masifle, tuwaoneshe kama hatuko pamoja nao, wanatusumbua. Tupige masifle, tusiachilie pale, tuendeleshe gisi tulikuwa tunafanya majuzi. Itakuwa vizuri sana kusudi waone kama hatuko pamoja. Lakini tukinyamaza wataendelea kutuchinja vile vile. Na shie vile vile ikikuwa mzuri ile kisirani endelee, tukiona mama wao wanafanya ubaya tumuchome na shie vile vile. Tuendelee tu ubaya kwa ubaya, tusiregeze wazalendo. Tunawahimiza wale wa vijana wa miaka 25, mwende munaona, yani tufanye na shie ubaya kuwabo sababu wanatufanyizia ubaya. Shie tukiregea wanatuweza, lakini tukifanya na shie nguvu, tunapigana na shie gisi tutaweza, itakuwa vizuri zaidi. Mwende mnalipa mataksi. Goma wanatesa watu hao, na watu tu wanaangalia. Panabaki dakika 5, tusipomaliza tutaendelea na kipindi chetu tena kesho. Haiko vizuri kuanza bitu kisha tusibiendeleshe. Wao si wanaendelea kufanya tu kutuua, kutupiganisha, kututakse, kufanya nini? Nashi tuendelee tu kupiga masifle magharibi, tuendelee. Niko huku chimpe sisi yake tena ile masifle. Kwa nini? Mutie mkomantere nini natuma, muendeleshe, tukomante, muache hata masauti zenu, tutawapatia namna gani ya kuacha masauti. Msiku kidogo tutaanza wapatia na nyinyi museme, muongee kidogo.
muendeleshe sagisi hawa watusikilie huruma na sisi tusisikie huruma. Tusijisikilie huruma hata. Vraiment mujikaze sana wananchi wenye kupenda nchi yao. Musisahau sababu hawa watu hawasahau kufanya ile manani yao mipango yao, wanaendelea katika mipango yao. Kwa dakika 5 tunakuomba uweze kujiabone kwa kipindi na shene yetu ya Baraza la Wazee utakaposikia mambo kama na haya. Na wale ambao wako wanaingia katika jeshi yao, wale wote ambao wenyewe wanaingia katika jeshi yao, tunawatuma mwende kule, mko mnakamata moyo moyo, mnauo moyo moyo. Tena kwa wale bakubwa ndio mko mnavize, unauo moyo moyo. Hata utamupata kama ni kwa madawa ya kimaimai ya kizee ya esprit, hata utamupata kwa sumu, hata utamupata kwa risasi. Muue wale wakubwa muue, sababu wanatuzarau sana kweli. Hata kwanza kututukania president wetu kama ni kichuchu unasikia nasema tu kabisa Felix na kama mjinga Felix na wale wa soda wake, mambo kama na ile hamusikie na waumiza mwe kabisa. Yani hakuna hata mzalendo moja mwenye aliingia mui rebellion kweli. Ni kuua umoya. Tunajua muyapata gisi, lakini nafaa kubifanya. Hawawezi kutukamata wajinga mpaka pale vraiment natuko. Sababu kitu inakuya mbele pale ni kutukolonize. Kama naona kubali vile baisha biko bana kukolonize kule, baki kolonize nchi yote. We inafaa ukue hero kule kwenye huko. Njoo hivyo kabisa. Baraza la Wazee linaenda kufika mwisho. Kweli mtu anaanza kuwa naita babako mjinga, utasikia aje kweli? Unaona mtu huyu kama anazarau, kwanza ni wakazarau, haiko mtu mzuri, hana akili kwanza mzuri yeye. Huyu mtu ni mtu ambaye kweli hakufalie wewe kama anaanza kutukana baba yako. Sasa vile notangalia wale mtu kama vile Nanga hawezi kutukana president wetu, sababu ni president wake, hawezi kumtukana ingalawa anajifanya sasa vile ni muasi. Hawezi sikia hata siku mwana ita president wake, president wetu mjinga. Ni bubatu kama vile Willy Ngoma, batu wa vile. Me wale wakubwa hawawezi kuita, na wenye kuwa na akili, wenye hawako wa complexe, hawawezi kuita president wetu kama ni mjinga. Lakini unasikia wale ambao wanatoka mwinchi ya kigeni, wale ambao ni wasoda warikiri, hawana hata pete moja wala hawana formation hata ya ajabu, me juu basi kuwa na ile objectif yao, wanaanza kuita president wetu ni mjinga. Yani inafaa wewe ambaye unakuwa mtoto wa miaka 25 upafate hii ambayo inakuwa uchambuzi tunayofanya. Ndio saizi inaweza usikilikana kama vile labda inakuwa haina valeur, lakini wakati mateso itakuya vizuri, ianze kusikilikana, hii uchambuzi inaanza kuya ndani, njo watu wataanza kuona ndio Baraza la Wazee ilikuwa na kazi kabisa. Lakini ngali mbele ya wakati, mufate na musikilize. Basi kipindi chetu kinakomea hapo leo, na tunawatakia magharibi, asubuhi njema, na kwa wale ambao wanakuwa mbali na karibu. Kipindi hiki ni kipindi cha Baraza la Wazee, na mutaipata wapi? Mutaipata kwenye BKV Banajensa TV. Baraza la Wazee, kinachohimiza vijana kusikiliza na kuwaza na kuchukua uamuzi ulio vijana kusikiliza, kuwaza na kuchukua uamuzi ulio bora kwa uzao unaokuja. Kipindi hiki utakipata kwenye BKV Banajensa, Bana Khartoum, Bana Baghdad, Bana Nyawera
TV. Ni kusema kipindi hiki utakipata ambacho kinakuwa cha baraza la wazee, utakipata kwenye BKV Banajesa TV. Kama leo tunapitisha dakika 45 ama 45, ni kusema kama kipindi cha leo kilikuwa cha wazee na kipindi kilikuwa cha wale ambao wanakuwa hata na miaka 45 waweze kusikiliza pia na kujua namna gani tutawakamata wale watoto wetu ambao wanakuwa wazalendo wa miaka 25. Ni kusema kilikuwa kipindi cha juu zaidi, ndio maana tunapitisha dakika 45 ama 45. Basi tunakutakia magharibi, mchana na jioni, na kutokana na pale kote ambapo nakuwa, tunakutakia vizuri na kufata vipindi vyetu, hasa ulike, uweze kujiabone, pia uweze kutawanyisha ama kupartage vipindi vyetu. Tunataka pia tena hata komantere zako uweze kututumia, itakuwa vizuri sana. Kipindi chako cha baraza la wazee. Basi acha tuachane leo tena, tutaonana tena muda mchache. Bye bye.